Karbi Anglang Police atumpen kineptang arakia harmuduan mekikai. Then around town committee angkang arloke doan akola ratumalong Karbi Anglang Autonomous Council medua sai kamatum kahumidang. Longso kang tu ecotourism park arlo alang roy along Avinas Rai kititang abang rapom long tanglong. Pinia birta halong pen kato kawya phanta me kardama pajareklo. Tangde pinia birtang ton pen arjwi tha. Jakhongpo ni phaikrei troksiar ni dipu pen manja kachelenga towar 7 mile adung ita bhatta long Karbi Anglong police atum penta drugs destruction day padosi kuti sirkep ke prapho ador kineptang arakki harmudoan meki kai pona birta nangle. Karbi Anglong police atum pen arniwang rakia harmu kineptang doan pangrumsi dipu pen manja kacheleng atowar adung 7 mile ita bhatta long kuti sirkep ke prapho arakki harmudoan mekai pono pusi chinidu. Birta kirib dunlong tenke heroin 38.265 kg, brown sugar 1.05 kg, ganja 1204.135 kg, morphine 8.43 kg, opium 10.124 kg, tablets 10,821 kg, cough syrup 6,896 bottle, lapen tramadol powder 563 grams araki doan mekai pono. Rakia harmudoan meki kaipona hur Karbi Anglong SP Sanjay Kumar Saikia, MP Mr. Horen Singbe, MLA Bidya Singh Ingling, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, EMs MSC Satum Chatongdu. Karbi Anglong Police Satum Pen Kabor Ipon Pen Ongdung Arakia harmu Neponsi mekai pondo. Karbi Anglong District along drugs abiha ke paklem long lidet Japan lapen non obe kimia tumapan rakia harmu kaparim long lidet Japan Karbi Anglong penta boi pon bom lopusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachinipon. Karbi Anglong total 95 crores or value seize kora drugs or aji ami ya jujulaisu itu amar হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ তেখেতে সেই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 9টা ষ্টেট আজি একেলগে যিবিলাকৰ সিজ কৰা ড্ৰাগছবিলাকৰ আজি একেলগে জুই জ্বলা হৈছে গতিকে আজি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু লগতে SP আমাৰ লগত একেলগে সেই কাৰ্যসূচী মেলাই আজি এইটো আমি জুইটো যিমানখিনি সিজ কৰা ড্ৰাগছবিলাক আজি জুই জ্বলাই দিয়া হৈছে পিনে দিলাম কিবা আমি কাৰ্বি আংলঙত ড্ৰাগছ মুক্ত কাৰ্বি আংলং ড্ৰাগছ অসম আৰু ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া ড্ৰাগছ মুক্ত ইণ্ডিয়া সেইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আমি ড্ৰাগ মুক্ত কাৰ্বি আংলং আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনো মানুহে ইয়াত ড্ৰাগছত বেপাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিমান পাৰোঁ আমি যিবিলাকৰ নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ বিলাকৰ যাতে সেই সুবিধা যাতে নিদিবৰ কাৰণে আমি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু টাইমছ এণ্ড এগেইনষ্ট আমি এইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কনফাৰেঞ্চ ৰুমৰ লগতে আলোচনা কৰিছোঁ যাতে আমি সেই ড্ৰাগছটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰে সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ধন্যবাদ আজি ড্ৰাগ ডিছপ'জেল অনুষ্ঠান আমি ইয়াত সম্পন্ন কৰোঁ 4 তাৰিখে আৰু এই ড্ৰাগ ডিছপ'জেল অনুষ্ঠানত আমি প্ৰায় 95 কোটি টকা মূল্যৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি ইয়াত দহন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ভাগ ল'বলৈ মাননীয় CEM মহোদয়কে আদি কৰি বিভিন্ন সদস্যসকল আৰু MSC-সকলে উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত জুডিচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ DLSC ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ উপস্থিত আছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰসকল উপস্থিত আছে আমি প্ৰায় হেৰইন প্ৰায় 38 কিলো তাৰপিছত ব্ৰাউন চুগাৰ 1 কিলো গাঞ্জা প্ৰায় 1200 কিলো মৰফিন 8 কিলো opium 10 কিলো টেবলেট প্ৰায় 1,08,000 কফ চিৰাপে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি ইয়াত আজি গ্ৰহণ কৰোঁ
Karbi Anglong Deputy Commissioner Abu Halong Pini Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati Lapen Lo Charlie Bang Pia Phan Kapari Amai Padulu Lapen La Soamai Aruhon Puasai Pensi Kedeng Pusi Pachini Dipu Rong Supi Pen Chenglok Bukazan Hanjang Langso Balipathar Deopani Chokihola Parukupahar Dhentaghat Same Langso Dokmoka Parokhwa Okereng Hauraghat Hawar Pen Sirkep Angdeng Lo Charlie Bom Abang Puabang Pia Phan Karbi Anglong Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati Pen Pini Chethan Cheparia Mai Padopon Bang Bang Piatum Deputy Commissioner Phan Aningar Lo Alam Pachinisi Alang itu Makai Kemang Alam Doctor, Professor, Engineer, Nurse, Pilot, Thanbang Perangke Tokbang IAS, IPS Kemanji Aning Kehang Alam Chethan Reddy Dipu Deputy Commissioner Abu Halong Kapado Amaya Long Toklang Saikam School Inspector Biren Singh Ingti Perangke Sanju Bora Dipu Golf College Athanbang Lapen Dr. Okilatum Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Hin Pen Puloni Circle Lapen Dipo Circle Arlo Kidoan Akulat Atuma Phan Vosik ni Phain Kora Trok Lapen Jakongpo ni Phain Kora Trok Siar Niangbong Taxation Department Hin Pen Akulat Tinalong Trading License Alokilang Charipon Jia Phan Lamto Kipia Teng Pen Pini Jakongpo ni Phai Kre Trok Siar Niabangke Denarong Ahithi Lapen Parokhwa Ahithia Longsi Kulat Ajo Trading License Kilang Chari Pedopon Pusi Neletuma Perangke Raji Bepen Birotenang Pali Kulat Ajo Trading License Kilang Bomahud Denarong Town Committee Arlo Kido Akulat Tin Sitame Trading License Kido Atuma Phai Jum Chetlang Lapen Nonaki Mi Selam Bomatum Si Ki Onglang Pusi Inspector Hin Pen Perangke Atuma Phan Pachini Halapu Taxation Department Hin Pen Akulat Tinalong Kilang Chari Sai Kideng Bomapora Hot Ajahak Akulat Atum Aron Choklim Alu Kavia Atuma Phan Anke Kulat Paching Haponsi Aron Atang Lapen Choklim Alu Aron Atang Pensi Kulat Dolongji Pusi Akulat Tinalong Ta Than Pachini Pedopon Pusi Birta Redulong Taxation pen wang lo ta denarong sepi eceng lo denarong ta kulat kacibon si keong maximum ke ta tu mana group do pot group kido cetak lo claim lo ada non kilong ateng ke ada denarong ke bisi koi depar claim ta karbi tu aja NOC ta dolo ta KBC keong dang da BRC ana non hersi da ke town declare long po se BRC ene ke business registration certificate bido nahi an se NOC nahi tu mangta Kona asu toma do hepenan ke non tribal dom tada license do abisi ke ong sela aja ke 50% da bibon bani do da renewal under process ang sela non denggang mangke non ini tum aku parokha bang lo parokha ta pudak ta dak bang ke kabisi ke ong dakta training license ke kenili tum ta ini ke non report fan ke ini ke higher three report pipo non dakta aja tu upai be aja ke ini ke ther nang ko upai do dukat deng hab jai lo nili tum ini bang dakta udamnya te avi denarong ta parokha ta do ke do ta non under process ang sela renewal fan Kasi kavi tuman manali tumhin ben pinip pachini panima kavi tumai kan nili tumai la report pipo tumai ta authority chingwai dan mo dukan name totally shut down ta mi pima la claim ko lage authority tum pima ton mo direction na appealing ngalang tumya si non uta report pipo nili tum license yung sebenarnya license da selam bom under process ang sela no license mi tame ke apply ne domicile nang ko lai ta ai aja ke pota ka bitu madumati pota bi putame amendment ke license pinu dai aron ke authority tu pitang ching wai ne asin tum ke do pima documents doan ke tum pothai lablo tenang ni tum la so angko kelang thuji ke phong silai ma mate lai phong vet senang tum e phong vet kali ni tum aning kan wang lo lage la tu rodi man order ni tum ta tuning ke tax drive bang lo den gaung ta par kota bang lo bining ta puja thak lo bang bom panili tum ke aning kan wang lo sao là kula de hum long chubi pon do la grocery putame bi pon la hum vera akula da long akapreka hormu ki jor pona akula thane pilo pupo ga dakta nili tum lang det pala item guys add that grocery item benang ko black extra do tum add to that addition do mate mo license long tame tum addition do ipima lang ke jor thu da ka addition claim that non ka something si license do la ni kalang lo sao trading apu thak pilo bo trading license apu thak
mate trading license mate na lina Karbi goson ne mate la kulat a trading license amukha kawi ajak dupik lang la bonai bom sita pena anlong lerek pusela kipu puge do la so system do non secretary level damla secretary nang CM long lelang CM se final approval pi an se ko bang thui non kai plai bang do le ta tang te lang non te mera long le tik lang ko man kulat I see acknowledgement receipt people nang tum under process ba claim ba thai bom le personal tax pi bom lo la ta sini kami du pilo pini nali tumge bang pela kavia tum han ke kulat ing haplo te kulat kang hapini bang chojima matela trading license semar mitti ke laing hapon verpo wa ni tum bang bom lang ke non ko final bang totally atum pangkre be ben li tum totally ling hap check bulage khuli masi long le lo so dukan ke non pini bang pa long sing hap ka ko khuli to ni tum dam der pi khuli de timati asle po kali lo na se warning pe lo he la andata Kidam tang jakhongpo ni phai kre trok bhom kurwar ni anarlo porpha hini ra minute plike prapho apor malom langso kang tu eco tourism park alang royalong Avinas Rai lapen azir pot non pen lang ka chinglu bom apora hot Avinas Rai bang lang along dong priamat lang alo jang choklo ki jang chok abang pha phan ribom ta long lidetlo Bonta pada porphai pora minute thom ke ba por malom si Avinas Rai ke chitang abang ra puma phan lang alo pen long no pasi birta re bingo তো বৰ্তমান ওলাই আছে ইটো চাওক আপোনালোকেও তো আমিও আমাৰ ইয়াত নিয়াৰ বাই পিএছ মানজাত আমি খবৰ দিলোঁ তো তেহেঁতেও মানে আহি আছে তো আমি সিহঁতৰ আহাই আমি ৰখি আছোঁ তেতিয়া বডিটো আমি জলদি Birta kirib dunlonga tengke langke jangpen kititang abang tuamen Avinas Rai alta ningka thomke prapho dolo lapen dipu ASEB kolonia sorposi chinidu মানে ঘটনাটো এনেকা হৈছে যে মানে আপোনাৰ বাহিৰৰ গেছ মানে ইয়াত মানে ফুৰিব অহা সময় ইয়াত গাত ধোৱা টাইমত মানে এফালে ডেঞ্জাৰ জোনত গাত ধোৱাৰ কাৰণে মানে কিবা হৈছে ঘটনাটো ৱেৰেজ তাত অলৰেডি চাইনবোৰ্ডত দিয়া আছে যে এফালে ডেঞ্জাৰ জোন হয় ইয়াত গাত ধুব নাপায় বুলি আৰু আমিও ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিং টাইমত আমি তাত ৱাৰ্ণো কৰিছিলোঁ যে এফালে নাযাব বুলি এনেকা ইনচিডেণ্টটো সেইটো কাৰণে হৈছে আৰু ঘটনাটো আপোনাৰ মই যোৱাকালি মই আছিলোঁ পেট্ৰলিঙত মই পেট্ৰলিঙত অহা সময়টো তেতিয়ালৈকে একো এক্টিভিটি নাছিলে তাত আছিলে মানুহকেইটা আমি ৱাৰ্ণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ 2:30 এনেকুৱা টাইমত আছিলোঁ আমি পেট্ৰলিং আহিছিলোঁ তো ঘটনাটো আপোনাৰ 2:45 মানতে আমি ৱায়াৰলেছত মানে খবৰ পাইছোঁ আৰু অকি টকিত যে মানে তাত আমাক খবৰ দিছে আৰু যে ছাৰ এনেকা ইনচিডেণ্ট হৈছে তো 2:45 বিটুইন 2:45 to 3 মাজতে হৈছিলে ইনচিডেণ্টটো তো আমিও আহিলোঁ যোৱাকালি আমাক খবৰ দিলে বোলে ইয়াত চিলনী নদীত এজন মানুহ পৰা বুলি তো যোৱাকালি আমি আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল পলম হ'ল মানে আমি খবৰ পাওঁতে পলম হৈছে আহি পাওঁতে আন্ধাৰ হ'ল যোৱাকালি উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নহ'ল আজি এতিয়া আহি ৰাতিপুৱা খবৰ পালোঁ যে বডিটো উপঙি আছে বুলি আমি আহি বডিটো উলিয়াই মেলি লোকেল পুলিচক হেণ্ডঅভাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি হোজাইৰ পৰা আহিছোঁ হয় আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম হাবিলদাৰ পূৰ্ণবাহাদুৰ চেত্ৰী Nomati constituency ke parlo parokho ahiti adung het ke do nagia rong pen bam pathar ahawar ka chelenga towar kilometers isia dak pinnang anani kan pen towar ke ba klapen langbung langter chimandet theklo rapita sorkar pen towar ka salam de da puthak nagia rong ara tom thurpak pen towar nang salam pinang jipu katesong asyang tong kachebi pona birta nilitama prangke raji be pen birta nang pale bangso towar pi lake PWD atowar Laswat tawar bam pathar ahawar aratom ke dam ke bang aphan pinnang an akisung chetong nang labang tu tawar rong pharoi si so se arong aratom arniwang ke dam ke bang tawar ta lai siwet bangso tawar pi pensi ke so kyonde ka chepong la pen no ke charli ari soi jang pen chenglok bangso tawar pc dong nang Bong sita me laswa towar sorkar pen non planta towar pi kaselam le dajo kitam ke bang atum ka siksa thevik lopusi parokwa nagia rong ara ratom pen asyang tong chibirin lasi prabjin pen bang swa towar pi nang salam piserak nang chipusi sorkar ka chari tuma phan pachini la pen JJM ate jal jiwan mission alang tame non planta lang jun long dina La silahya ki sung pen nang pajok pon nang jipusi pherang kya phengno nang pachini do
আমি নগীয়া গাঁৱৰ পৰা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই চেৰাকানি বৰবিল আপোনাৰ চাকলি চেৰাকানি পামগাঁও বামগাঁও এই অঞ্চললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ সকলো স্কুল কলেজলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী ওলাই প্ৰধানকৈ ডিফুলৈ বা নগাঁৱলৈ ওলাই যাবলৈ এই পথছোৱাত এতিয়া এই 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজি 4 বছৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। ইয়াত একাঠু পানী হয় আৰু মানুহ ওলাই কৰি যাব নোৱাৰে, কাপোৰ কানি পিন্ধি সকলো নষ্ট হ'বলগীয়া হৈ আছে। গতিকে এই আৰখোৱা বজাৰৰ মূল পথ এইটো আৰখোৱা গাঁৱৰ লগতেই মানে এইটো মূল পথ আৰু এই মূল পথেদি সকলো ৰাইজ ওলাই আহে। হাওৰাঘাট ব্লকৰ গোটেই এই গাঁও অঞ্চলৰ সকলো মানুহ এই পথেদিয়ে এইখিনি দিয়ে ওলাই আহে। অথচ আজি 4 বছৰে এই জেগাডোখৰৰ অৱস্থা বৰ জৰাজীৰ্ণ। সেইবাবেহে আমি মানে কৰ্তৃপক্ষক কাউন্সিলক আৰু আমাৰ শাসকীয় পক্ষক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই এই পথছোৱা 1 কিলোমিটাৰ পথ পকী কৰি সুবিধা কৰি ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদো লওক। এইখিনি কাম কৰি আজি 4 বছৰে পেলাই থৈছে। এই আমি এই নৰকৰ ভোগ যন্ত্ৰণা কৰিছোঁ। ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে যন্ত্ৰণাত ভুগি আছোঁ আৰু বোকা পানী আৰু আমি খোৱা পানীও অভাৱ। আমাৰ খোৱা পানী আমি আজি এই 6 লাইন যোৱাৰ পাছত আজি 2 বছৰ হ'ল আমি খোৱা পানী পোৱা নাইকিয়া। আমি বহুত দূৰৰ পৰা চাইকেল লৈ পেলাই আমি পানী আনি খাবলগীয়া হৈছে। আৰু লগতে আমি এতিয়া ইয়াত জব কাৰ্ড আমি নাপাওঁৱে, তেওঁ হ'লেও মাছখিনিতে জব কাৰ্ড এটা আনিলে, আনি পেলাই লৈ পেলাই আজি 2 বছৰ হ'ল জব কাৰ্ডৰ আমি সেই পইচাও পোৱা নাই, কাম কৰা পইচা পোৱা নাই। তাৰপিছত আৰু এতিয়া আমি বহুত কষ্টত ভুগি আছোঁ। সেইবিলাক যেন চৰকাৰে আমাক কিয় এনেকুৱা গাফিলতি কৰিছে আমি মানে গম পোৱা নাই। আৰু আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ আনচাই আমি চৰকাৰে কত অনুদান ঘৰ দি থাকে, সেই অনুদান ঘৰবিলাকো আমি পোৱা নাইকিয়া। কিয় চৰকাৰে আমি ইমান ভোট দি আহিছোঁ বছৰে বছৰে আমি এনেকুৱাখিনি আমাক কিয় এনেকুৱা গাফিলতি কৰিছে আমি ক'ব পৰা নাইকিয়া। আমাক সেইখিনি যেন অকণমান চৰকাৰে চকু মেলি চাই পেলাই যেন সহায় কৰে। আমি সেই বিষয়লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। নমাটি নগীয়া গাঁও। কিন্তু আমি আজি এতিয়া 2 বছৰে হৈছে এই পানীটো আমি পোৱা নাই আৰু প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা আমি আধা কিলোমিটাৰ ৰাস্তা দূৰ গৈ এই এঘৰ মানুহৰ পৰা এঘৰ মানুহৰ পৰা পানীখিনি গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজে পাৰ হৈ এইখিনি অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজে আনি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে কাউন্সিলে এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতসকলে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা অতি সোনকালে লৈ যায়। ৰাস্তা আমাক লাগিবই, ৰাস্তা আমাক লাগিবই। ৰাস্তা আমাক লাগিব। Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo Borpung Longkiram Kro Arong Amikar Lawrence Kroachor Sangpi Jusila Kelingpi ke so ka chulong loka jok se ka chilang ji aphan team Karbi anglong atuma phan ke rap ka chuhang Sangpi Jusila Kelingpi ke damtang pinang arni pen ke so ka chulong lok pana jok hemalong si dowai daro chobom si mejibon pusi ning chapat hepen do bomlo Bonta ke meji kalisi apiong kiso ke bat ong ajok se kachilang dam chi aphan mathal Bonta non ke dobom BJP sarkar mate parivartana sarkar kacharia hot haladak ahawara phan non puanta parivartana sarkar ke jabdam de pena jok non puanta mesem atowara vela Lasi gari motor pen kiso kachilang ja hem an kapali dam chi aphan setame kamatha kisunga song sidhulu Bonta hemisi rongisi kado kave chingwai thusi keso kachi ponchi aphanpura hada ke do hawar araradom ke phwa phan kimsi borpung pen choki hola hawar an keso kachi langji aphan manlo
Langroi suding ke suabang piapan ke puapan pen ke wan ke phere mimian pin. Bonasai jog jesi klem nang kok. Phong lang so langroi suding ke puapan pen chewansi Chokihola Block Primary Health Center BPSC long anman. Bontahala dake un elo pupena jok nona bangke Dipu Medical College and Hospital ansi chepon nang kok. Lasinon Dipu Medical College and Hospital ansi se chelang pomno. Bonta alang litumari deng tangka kadure pena joksi kacelang jiapan heidunga ka siksak do koklo. Lasi tim Karbi Anglong ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bukazan MLA Anparata Deputy Speaker Dr. Numal Momin Lapen Local MEC Pobito Rong Piatamapan Sangpi Jusila Kiling Piator Lawrence Kropen Kerap Johangpong Ning ke mepen komat ni jongsi kera kapajir dunjia pan ning hang pulote GPay phone pay number 9101352173 Simon Kropan humri ignon Direkam kiso solo nitum thana re chap biche are ki jai liman kutti peni te chiwan dalo laga labang so piso anut apane jogme kusi nitum chiwan dalo sabe paisa tangka ke do len nitum chiwan kale tame mune da pran jogme kusi kitam biche lang pleng mes tame nitum chiwan akya aman ki do sa legamo hang phana chuni rigala blon ni phan le ra ve kha pusi ni chuni dilo sala le doktor na chuni ripono ni phanera pha chuni ri tela ra dekha lami doktor mumin ta Tangtenan malam so pora phan dihena mo Farman Birta mo ington iksinang Offer Citel Electronic Store Ladakh nang litum inverter battery 150 AH luminous lapen Microtech brand song ador kijung pen long ikchi lapen lang to takali Ladakh nang litum LED smart TV 43 inch lake 13,990 32 inch 7,990 50 inch 24,990 lapen 55 inch 29,990 pen long ponichi lapen lang to takalila washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ekchi Ahormo bang limited o lasi Prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along humri dam ignore La so se ang ton alam ka chini thule tho Japan la aber ki pia number along humri ignore আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pe puthot birta lo wang thuik lo Pinianar lo porphai ke thoma por heavy squad atom district press club of Karbi Anglong asa hemalong pherang kia mai ki phahot kapachini pona tengke Karbi Anglong alo jasemet petke kangri kangrang arakia hormu ki chua phai owe kimiatum aphai nang dopik tanglo La sila swalam pen matha damsi heavy squad amaipu Mongol Singh Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM APA Kongchun Bang Surjo Hansi atum pen non ke wangji 15 August sarani pacheton dunsi all Karbi Anglong aphan strongmen kanglai kachepate padoponpo Laso kachepate along kategoria teng pensi parung ponpo posi pherang kya thengno pacheni pong Karbi Anglong are sports ke one sports culture sports ko the family ma sports ko the patuduni ma kulai timat ma sports la so event organize ho Asal nasional pendidikan kami itu second edition mangge lapolo non mangge Allah training mangge itu powerlifting mangge sidi powerlifting sports band but not only itu mangge kiche lagu non apa mangge apa mangge non apa mangge strongman Karbi Anglong first time langbot di sini ada yang
strongman bang so bang mahok ta bang kaprek adet bang idolo asam alu kaprek din bang dolo sami Karbi no bang first time lang bang strongman ki bi theta lalo bangde long ke strongman sami dolo aja dolo kaprek sports event kaprek sports culture kaprek lo sami Karbi no so event bang so sports bang avila so basin itu bang so sports TV ke lalo ang so ang den bali dunji pan strongman ko bima ko Karbi no rak ang pachini nile tum professional ko bang kali sami kipancheng lo nitum Segeriang bongsi first second third bang getting by paniko son taxi aru sudunda under 50 long bang ke 90 kilo under 60 long bang 100 kilo under 70 long bang 110 kilos son si alang nidunda ni di siang bong batai kon makirum son batai ke ong apan si dim repetitions apine hansi langwani ko lalu lapen adim bangke lalu itu batik bangke taralang sosi batik lalu bangke 15 August Independence Day ni si batik kono apor bangke portai performance si batik kono itu lalu abeli itu long referee bangke itu ini lo kamera pelo musika manjarika kalau ada si referee bangke asi rules regulation bangke boleh bertambah ini dan kedam tangan ikan bangke powerlifting style si bipot non sama ke strongman kecil si lo Karbi no Apor kan mo talaga. apor bang bali thomen start ani nesa for 5 thomen Dan nong 80 kilo tik piton ke. nong ini tum medals lo plus prize money certificates lain All Karbi no mana di. Karbi no chali prize money sisi selang tak kita orang dengan ke suri subsidi ini tu lebih non lah jom si apor misalnya lah cekon cek kote apa nak kele sih joint fee 700 Pinianarlo por pahinia por KKCA mate Karbi Guru searching room me tiripi asa hemalong KKCA inglong kiri hawara mai lapen KKCA dardali hawara mai pen KKCA tiripi amaya phankar choja mek dengpo Assam Guwahati Medical College and Hospital Auditorium Hall along Kapado Indigenous Faith in Culture Pamai Kapado along Karbi Anglong Pen KKCA mate Karbi Guru searching room me tiripi amaya phan nang phasi chetong dunlu Chetong dun pen maya long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen ke doan ajati atum methang nim rokom arna ma phan ke kroi aronatang katokle matum ana phang tangka lak ke pi pajerpong Lason si Karbi Anglong penta KKCA mate Karbi Guru searching room amai tiri pi amai pu teron pongsi la pen kong chen bang welson tiswa tum chetong dun si lak ke patangka Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma arideng pen pi pajerpong Lasong si metang nim rokom arana ma phan kardom kardi ke thokejir ang so se ka pangtang ponji aphan meyalong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen ningje pon pusi pini karchwa mayalong patini Tiripia sai hemlong nirituma phan KKCA inglong kiri hawaramai lapen KKCA dorduli hawaramai hin pen nirituma phan angkar chupulo niritum kedamtang arni nifai kre trok Guwahati rong supialong niritum phanang chopalo Indigenous Faith in Culture pua department nona kimi headlang ka lang litu Assam sarkar pen ka somse pon mate labang so sarkar ka selam pon si alang tuma sarkar long pen penangana jati Karbi akhe phanchot kali kapre akhe tuma phan kapanong pipen isi mena akhe anim kache pareng pen la so puthak kangsir kang chap thegia phana jakong abar sai Assam sarkar mate Chief Minister Himanta Biswa Sharma ake hai pensi lapso asai bang deng pon lo la peni tum phanstame KKCA phanstame ni tum phanta isi nangcho phapon lo la pena cho phapon peni to hanta isi check nang pipon lo lak kepan ni tum hanang pipon lo la pen ke bang jilang along stame alang to department pen KKCA phan bang ke claim ke da maja kong stame alang tum pen nang cherap nang chetu dun popusi alang tum mesen pen tu phana chingki nang chingbai dun nong lo ape akheitin lokhimon phanta do pena kapre boro kuki adivasi
Dimasa la inglong a tribe ke do an phan ke so phanta kapajir pondo tumi ni tum dara pet pen song trok siang bong pen ni tum hasi nange pidun lo tumi bangke pen anu rasingja song phanta do hasi la bangke isi ningarong pi alam lo inglong aso a khe phan mena anim ajutang kapathua son ponon mena khe tum ko pisia me ke bang chengma hala so khe phan kapareng je phan si Assam minister Himonto Biswa Sharma bangke kamathapon pe si bang so sai bang deng pon lo la bangke Guwahati Medical College Hospital Abaterium holong si bang so amai bangke padupon lo pen hala so long itum kaching honai Dr. Tuliram Ronghang CM Sarsta Medolo pen ningnang pathedun na pen kadu gawe cherap chetu Karbi khe ladak aron barim dep aphan pukali kadu gawe khe aron barim pen chenglok nim kapre tum hasame hakko pen angke plangcheng ধরম আফান কাপারেং জি আফান সারাং তুম সাইডেং পনলা পে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলাম থেরা পহিল কানিং যে মানে খ্রিস্টান বাংবেয়াকো মিজা মাতে কুরজা তুম বাংবেয়াংকো কাপ্রে কা ধরম আবেয়াংকো কোসন বেসিলা সোয়া আখে তুম কে ক্লেম মাকে দামা হালা সোয়া জুতাং বাংসি পিরথেয়া তাঙালং মেথাং আনিম কাপাচে থাং নুন জিয়া ফানা সোয়া জাকং ke thopon jia phan se lang li bang ma thapon pu se lang li ningje lo pe li tum Karbi aron bari ma phanang keru pondo je ingun arve ke khang pe chenglok tirim teram la pen la swaron tok te pin pen ko som si ke claim ma hala swaron bang isi mang me Karbi khelong ta isi aron prek jek na pen ana mani ke chiki pe me khei dolang pu se atumi dalang li ningje pon la la cha ni tum ning kang sam pen alang li tum tiri pya mai tum nili tum phan hawara mai tum phan san cho mai tum phan ke ma thapi pen alang litum megjang je nojang je nigi cepaduk pi nagi cepalak pi lapen du de sangse alang litum kai kia mat cerok dok nai klem pi thekapot alang litum ham churolo lasi labang suka churolong sinile ning kangsam hawara mai pen ning kangsam bangala lo laso ning kangsam ma joini si alang litum phan litum tiria mai tum phan nilitum karchu asai deng ponlo lasi alang litum mara chuhang ponlo halabang so asai bang alang litum sai kimi nang ban pithe ka pot ajoi si ni letum alang letum ka char chupon alang letum patum het alang letum Delhi long alang letum damsi Guwahati long damsi alang letum Himonto Biswa Sharma alang pen alang letum asap sup akirap keban the ka pot pu bang si ni letum ning kang sam letum pajir ponlo sera puhui pak getmen sitame ni letum ar chupon lo lasi ladak litum along kaching honai district council long alang li Tuliram Ronghang akai panta nili tumhan unan sitame KKC atuma phan alang litum unan sitame alang tum nang rap nang chiturin ko lapenang onang chanun pu pusi nili ning thek lo tang te pinya birta bangke kangtonik lo kado kaweta me dome thak me kurbang thu